Во режија, доколку може, ја имаме на линија Ивана Петрониевиќ, би сакал да ја вклучиме. Еве, велам добро утро за Ивана Петрониевиќ од новинарка, долгогодишна новинарка од Српски Демостат. Ивана, добро утро, се слушаме? Dobro jutro, Dejane, ja vas čujem, ali čujete vi mene? Те слушаме и те гледаме. Колку е Dobro jutro, колку е dobro jutro i vama i vašim gledalcima. колку е добро утро ова утро во Белград? Каква е атмосферата, Ивана, моментално во српската престолнина? Evo, za početak ja sam slušala vaš razgovor sa vašim kolegom i ono što imam da kažem jeste stanje povređenih učenika i nastavnice. Dakle, dvoje učenika je i dalje u kritičnom stanju. Oni su juče operisani svi. Nastavnica koja je bila takođe u teškom stanju se sada oporavlja, kažu da je stabilno. Jedna devojčica koja je u Tiršovoj operisana juče, ona je i dalje, nažalost, u životnoj opasnosti. Ona je imala teške povrede glave i jedan dečak koji je u Kliničkom centru Srbije je takođe u težem stanju, dok su ostali ranjeni dobro je stabilno u ovom trenutku i čak se najavljuje da će uskoro biti i pušteni kući. To je ono prvo što je najvažnije u ovom momentu, a dobro jutro u Srbiji svakako nije ni u regionu. Ovo je, kao što ste i vas dvojica rekli, najveća tragedija koja je pogodila Srbiju. Zaista, građani Srbije su juče zanemeli. Ostali smo svi poraženi pred onim što se dogodilo. Имаме, предпоставам, некакви технички грешки, односно потешкоти. Се надевам дека ќе се воспостави повторно конекцијата со... I da se ovakve stvari više nikada ne dešavaju. Ивана, имавме некакви потешкоти, предпоставам се прекина врската. Ќе може ли уште еднашка на крајот да повториш последната реченица која што е ќе каже околу атмосферата во официјален Белград денеска? Dakle, kažem da smo svi u Srbiji, u Beogradu ostali zaprepašćeni, zanemeli pred onim što se dogodilo. To je najveća tragedija koja je pogodila naše srpsko društvo poslednjih ne znam nija koliko decenija unazad. Ovo je prvi put da se tako nešto dogodilo, pogotovo u osnovnoj školi u centru Beograda, na Vračaru. Ubijeno je 8 učenika, ubijen je radnik obezbeđenja koji je bio omiljen svima i sada se postavljaju pitanja zašto je do toga došlo, da li je moglo da se spreči i šta uraditi da do takvih stvari ponovo ne dođe. Тука ми е моето следно прашање, Ивана. Кој потврли во овој немил настан? Образованието? Може би родителите или може би оние западни вредности кои што се пласираат на социјалните мрежи меѓу младите, или пак ова е изолиран или единствен настан кој што досега не памети во историјата српската јавност? Кој потврли? Znate kako, ja mislim da je sada vrlo rano da se iznose zaključci zbog čega je ovaj slučaj, zbog čega je ovaj dečak uradio to što je uradio. Sigurno da je on, da postoji spektar različitih razloga zbog kojeg je došlo do ovog užasnog masakra. Mislim da ovo se nije dešavalo do sada u Srbiji, ali se dešavalo u drugim delovima sveta i stručnjaci kažu da su ti ljudi koji preduzmu tako nešto prilično različiti. Neki to najavljuju i ranije, neki to na bilo koji način iskomuniciraju sa drugima pa obave ono što su krenuli da urade. Drugi su potpuno povučeni i ne primećuje se nikakva razlika u njihovom ponašanju, ali ono što ih u suštini sve povezuje jeste činjenica da su imali dostupno oružje. Dakle, mislim da je u ovom slučaju zakazala ona osnovna ćelija društva, a to je porodica. Mislim da je zakazalo celo društvo, država, vlast, sve to je dovelo do takvog užasnog događaja u našem društvu. Srpsko društvo je, nažalost, utonulo u nasilje. Mi nasilje imamo svuda oko nas. Nasilje se plasira i deci, i omladini, i starijima.
preko televizija sa nacionalnom frekvencijom, preko muzičkih numera, preko skupštinskih rasprava u kojima je sasvim normalno da postoji takav nasilan odnos jednog prema drugom političkom protivniku. I znate kako, kad se takve stvari dešavaju, to onda postane na neki način na koji se svi ponašamo. To postane model koji polako preuzimaju svi, preko ljudi koji su na televiziji do zvaničnika koji vode ovu državu, preko roditelja i na kraju dođe to i do dece. Dakle, ima i do toga, ima i do izloženosti dece raznoraznim sadržajem na internetu, na društvenim mrežama. Kažem, u muzici mi imamo sada neke numere koje nikada nisu tako izgledale. Tu imate raznoraznih i ružnih reči i ružnih namera koje se plasiraju maloj deci, mladim ljudima koji to slušaju. Dakle, svega toga ima, ali mislim da u suštini ono što je najviše zakazalo jeste ta osnovna ćelija društva, ali posle toga i školski i obrazovni sistem i na kraju svi mi kao celo srpsko društvo. I mislim da je isto važno da se napomene da ja sam razgovarala sa nastavnicima i profesorima pa i vaspitačima u vrtiću. Oni svi govore da se taj obrazovni sistem u Srbiji dosta promenio, da su sada deca zaštićenija od kritike od strane profesora i nastavnika. Zaštićeni su, mogu da rade šta god hoće, nastavnici nemaju instrumente, nemaju metode uz pomoć kojih mogu da čak i ukažu roditeljima koji nekada neće ni da čuju da postoje problemi sa njihovom decom. Tako da mislim da je mnogo posla pred svima nama u Srbiji i mislim da bi svi trebalo da krenemo od tog nekog svog mikrosveta, od svoje osnovne porodice, od vaspitanja naše dece da imaju prave vrednosti i da neguju te vrednosti i da na taj način komuniciraju sa društvom, sa svojim prijateljima, sa svojim nastavnicima, sa svima. Иван, уште едно прашање, да не ти одземам од времето, се предпоставам и ти си денеска и вие, новинарите во соседна Србија, сте затрупани со работа околу информациите, што се случило вчера, меѓутоа и што ќе се случува денеска. Ме интересира, иако не сме експерти, какво е српското законодавство во однос на оној што го изврши ова дело вчера. Говорам за малолетник, информациите во медиумите кои што и ние можеме да ги... Nije odgovoran. Што говори и за родителот? Македонската јавност исто така е потресена, морам да признам. Сочувство испратија целиот државен врв и до семејствата на настраданите, меѓутоа исто така ја интересира што ќе се случува и со родителот на малиот Коста, меѓутоа и со самиот Коста. Што велат српските закони за извршителот? Dečak koji je izvršio taj užasan masakr nije krivično odgovoran zato što nema punih 14 godina i samim tim ne može krivično da odgovara. On je uhapšen odmah nakon što je počinio zločin. Sam je prijavio policiji da je to uradio. Policija ga je odmah uhapsila. Uhapšen, on se trenutno nalazi na klinici za neuropsihijatriju, a uhapšen je i njegov otac, privedena je i njegova majka. Kao što ste i vi u razgovoru rekli, dečak je koristio za ovo što je uradio, koristio je očeve pištolje, 2 pištolja i municiju. On je odlično obučen, ne samo za 13-godišnjaka, nego za bilo koju osobu da barata oružjem na taj način. On je menjao šaržere i jasna je, poznata je činjenica sada i potvrđena je od strane zvaničnika srpskih da je on sa svojim ocem vežbao u streljani pucanje, što je i očigledno iz onoga što smo nažalost videli. Dakle, on ne može krivično da odgovara za to delo. Njegov otac će moći krivično da odgovara, naravno, i postoje zakoni na osnovu kojih će on biti sigurno optužen. Vidjet ćemo u narednom periodu kako će se te stvari razvijati. Ono što nisam rekla, a trebalo bi, kada ste pomenuli zapadne vrednosti, mislim da je dosta licemerno od strane pojedinih srpskih zvaničnika koji su se juče obraćali da pominju zapadne vrednosti
Ja sam već rekla, sigurno je da internet, društvene mreže, igrice koje deca igraju, sigurno su dosta utiču na sve mlade ljude, uticale su sigurno i na ovog nesrećnog dečaka, ali ne možemo da pominjemo zapadne vrednosti, a da pritom ne pomenemo reality show koji se emituje svaki dan na nacionalnoj televiziji, jedan pa drugi, u kojem se veličaju kriminalci, veličaju se starlete, veličaju se ljudi koji su imali raznoraznih problema u svom životu. Niko to apsolutno ne pominje. Ono što srpski zvaničnici kažu jeste da ta deca ne gledaju televizije. Pa možda čak i ne gledaju, ali takav sadržaj mogu da vide na društvenim mrežama, mogu da vide u novinama, mogu da vide bilo gde na internetu. To jednostavno iskače na sve strane. Mi smo imali situaciju da je jedan kriminalac iz 90-ih, Kristijan Golubović, snimao spot u osnovnoj školi u Beogradu i da za to na kraju niko nije odgovarao. Meni se pozivanje na zapadne vrednosti, na igrice, na takav uticaj zapravo predstavlja mi to na neki način odricanje od odgovornosti. Bilo je mnogo ljudi koji su, inače su ljudi u Srbiji ogorčeni nakon ovoga što se desilo, bilo je mnogo ljudi koji su mislili da će, recimo, ministar prosvete ili neki drugi zvaničnik podneti ostavku, ali ne, kod nas se čini da apsolutno niko ne preduzima nikakvu vrstu odgovornosti, već se jednostavno svaljuje krivica na neke druge stvari koje prosto ne mogu biti uzročnik ovoga što se dogodilo. Pominje se tu naravno i vršnjačko nasilje, da je bilo vršnjačkog nasilja u školi, to dete koje ima samo 13,5 godina je takođe velika, velika žrtva. Ивана, ти благодарам уште еднашка за твоето исцрпно излагање за македонската јавност и слободен печат. Уште еднашка сочувство до настраданите, односно до семејствата настраданите. Денеска во Србија во наредните 3 дена ќе биде ден на жалост по повод немилиот настан кој што ја стресе Србија, меѓуто регионот и македонското општество. Ивана, уште еднашка ти благодарам за твоето гостување во Утрински печат. Hvala, Denem. Prijetno.